أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات الخلود. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته ليلا ونهارا على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم آمين. يتي الله سبحانه وتعالى الله جوميراwo seniɗo towuɗo anaɗo yettede en jarnamo weltanomo e dow nemaji makko e moƴƴireji makko e ɓuure makko e hoore meɗen. en seedo kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. eɗen seedo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jeeyaɗo Allah nulaɗo makko. en toro Allah e juulo e makko e juulo e ɓeygore makko nen fof e sahaba ɓen fof e juulo e kala iwtirɗo ɓaawo maɓɓe, ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin, allahumma amin. musidɓe tedduɓe, ɗe jokkito darsu meɗen ka tafsir e suratu nisa. hiɗen jofinno fewdo ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti en shar'inani en ko ɓuri e himmude e alhaaliji meɗen telemma ka diina meɗen, ko ɗum woni e julde meɗen e fewdo alhaaliji faaɗuɗi, fewdo alhaaliji sattuɗi, ko honno jogitortengal dewal ɓurgal mawnude e neɗɗanke ko rewirte Allah subhanahu wa ta'ala, ko ɗum tottugonde julde farilla. ɓawti ɗum Allah subhanahu wa ta'ala on no rerɗina en ɓe ko fi jihadi fi hare wonano e wolede, himo rerɗina en e ɗaɓɓutugol gaño on nokku kala ka o woni, si tawi ko on saayi ɗum woni ko fewndi taban. mo cuyna en e ɗum, mo rerɗina en e moƴƴere ko wonani en e muɗum kon, ko ɗum ni joddi ndi o marani ndin dariɗo fiyo konngol makko ngol woni ko tabiti e hoore leydi makko ndin. o wi en ɗo inna anzalna, o fewtiningol konngol ɗo e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. o wi inna tawiti wondema menen, ɗum kanko Allah, anzalna men tippini, kanko Allah na kanko e heye goto. Allah yewtiray ni fi hoore mum, o wiya menen, hara ko kanko tun Allah ko mawnintiniɗo, kanko woni ko jeyi mangu, kanko woni almutakabbir, o mawnina e hoore makko ko o mawɗo. o wi men tippini ilayka faade e maɗa an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alkitaba, deftere nden ɗum ko alquran, bil haqqi e hoore gonga, sabu gonga, wondude e gonga. alquran o ko sabu gonga woni ko tippori, non ɗum woni kan gonga, la ilaha illallah, sabu ngol kon ngol ɗo fiyo ngol ɗo tabutu, fiyo ngol ɗo ñiiɓu, fiyo ngol ɗo duumo, fiyo ngol laaɓan kala mo ngol jilɓani, fiyo taw ko ngol ɗo woni ko woni e fewjude e hoore tagore Allah nen kawre leydi Allah ɗo. ina alquran on ko sabu gonga woni ko tippori e hoore ɗum, ko gonga kadi woni ko nde wondi e muɗum, ko gonga woni ko nde mofti ka sariyaje mere, ko nde gonga. a yiyata toon oñande, a yiyata toon tooñe, ka ñawoje, ka dewe, ka waɗe, ka acce, fof ko gonga. a yiyata toon ko ɓoyli, a yiyata toon ko yamira tawa hana noon ka yamirede, a yiyata toon ko haɗa tawa hana noon ka haɗede, ka habaruji mere, ka kumpitalji mere, ko nde humpiti en kon fi jamanuji feƴƴunoɗi fof e muɗum ko gonga. hay hunde ala toon ko wooɓi, hay yeru ka meselal tuggoto. si ɗum heɓino toon wodayno buyi feññimɓe ɗum, sabu alquran no filli ko ɗuuɗi ko tawata ɗum hino e tawra, hino e injil,
ɓen joginoɓe tawra e injil hayno wurude e nulaaɗo sallah sallam hino eɓɓidira toujours ko woni alquran woni sifade kon e kamɓe ko ɓe jogi kon ɓe daaraɓe tawa ko gonga. idan alquran o nde tippinama e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondude e gonga sabu gonga kadi fiyon num o wi li tahkuma bayna annasi fiya ñaawu hakkude yimɓe ɓen ñaawira bima araka Allah konko Allah holluma min tippini alquran on e maɗa e hoore gonga fi yo gonga yaltu yo gonga tabutu no jeeya e kan gonga fi yo nuraɗo sallah sallam ñaawir hakkundeji yeddodireɓe hewtaka maɓɓe ɓen konko Allah holli ɓe. o aya ɗo tindini wondema nuraɗo sallah sallam ko ñaawowo, tindini wondema nulaɗo ko yi ko ñaawirta, nulaɗo anda ko wirni, nulaɗo anda ko wirni, anda ko honno waɗi ɓawoɗa sa yir ko Allah humpitimo o ko ɗum waɗi nulaɗo ko piji ɗiɗi ñaawirta, imma qadiya yani alhaali yani tawi ñawore mum no taƴa ka alqur'an wallina nulaɗo ƴettan ɗon wallina ɗon wono ka goɗɗo warno goɗɗo ɓe addi ɗum ka nulaɗo wimo kitabullahi alqisas, deftere Allah nde ko wartagol ma toyi ke a warima si ɓe yafay ma warteteɗo, so ɓe jaɓali diyam ko wargol on ko sahabajo teddunoɗo kummaɗuɗo naɗo maki kitabullahi alqisas, kono Allah subhanahu wa ta'ala on dandimo wartede sabu ɓe jaɓi diyam. idan ɗon ko ñawore ñawirgol deftere Allah nden konngol taƴangol wallina ƴetti ɗum wallinani ɓe ɗo ko go'o. none ɗimmo si tawi ɗum ɗon arani ñawore ko taƴi konko yani ɗon hakkude yeddodiri ɓen ka Qur'an, hande kadi nuraɗo sa sallam ko wakkilare muɗum nde woni ñawirde oɗo sifo seedeɓe no woodi hima o ɓe hiɓɓidira ɗum ɗo fof ɓe wiya ko ɗum ɗo woni sariyare nde wonde noon hiɓe ñaawa hara ñawore nden hinde luutodiri e haqiqa on na noon toñugol ko sabu ko ɓe wolana kon ko hewti ɓe kon. oɗo waɗi haɓe mako no ñande goo ɓe maki innama ana bashar, min komi neɗɗake yani sifajo mum mi anda ko wirni mi anda ko feƴƴi ton e ɓaawo an. ɓe maki komi ñaawirta hakkude moɗon kokomi nanata kon e kundule moɗon nden wa innama aqdi baynakum binahwi ma asma' wa la'alla ba'dakum yakunu alhanu bihujjatihi min ba'd wa man qadaytu lahu bihaqqi akhihi fa innama hiya qit'atun min nar falyakhudha aw liyatrukha. maki komi ñaawirta kokomi nani kon e juuɗe mum, yani komi nani kon hiɗon sifo koye ɗum mi tuugo to mi ñaawa mi wiya ko ɗo mari gonga ko ɗo woni ala gonga. ɓe maki woɓɓe e mon noon no wona hara no wawi haala no weli ɗengal ɓuri woɓɓe, wonde goɗɗo no tooñe kono hara wata he wolude ha o feññina wondema ko toñaɗo. toñuɗo no weli ɗengal no wawi largure no wawi wowla fewna accata he oya heɓa ka wola, no andi honno on memminirte wona e wullugol ma hiɓɓo ronka wooda hay wolugol kanko wola o fewna o yuɓɓidira ɗum ha wiyo kanko mari gon haray mo andi felliti wala gonga. baɗo maki sallah sallam idan koko sifoto ɗon kon mi tugoto mi ñaawira ɗum ɗo holli ɗum ɗo ko none ɗimmo onni ko tawata aya arali ko taƴi wi ko niisi ɗum ɗo waɗi. ɓe maki yon andu noon simi taƴani goɗɗo haqqe goɗɗo mi jonni ɗum taban e hoore mahagol e ko sifi ɗon kon na e hoore toñugol mum mi taƴani on haray yo jonna ɗon andu ko huntere yiite yo o ƴettuma yo accu ɗon ko ɓurani mo yo waɗ. ɗum holli wondema fi ñawowo on jonnima gonga si tawina mari gonga ɗum jonnatama gonga ka aduna ɗo a hettay gonga kono noon ñande dargal ɗum ɗon ñawitoy to hettoya toon fenande hettugol noon tooñe mum ko aduna ɗo wurta ɗo moƴƴintina waɗata hallul emo tooñi on moƴƴi ɓuri habbagol ha ñande dargal wona e ɓigol ɓen ɗo sikkuno ko gorko avocat jo kaare miide mum yeɓe fuɗɗi tummi e miide ministre on mi e miide chef de cabinet o
ɓe ñoƴƴalaga aɗa mo sikka ko gorko ɗon gorgu ha ɗon gorgu ko ɓoragol toñi jama o jonnita ɓe haqqeji maɓɓe ɗi ko ɗon gorgu wigol mo toñi muññola yafola mi toñima mi faljema ɗon gorgu nawalgol mikmak rewra sabuji muɗum waɗa jawdi muɗum e weligol mum ɗengal fi ha hetta gonga donc fi ha hettugol huntere yiite e konngol nulaɗo sallallahu alih w sallam idan ko ɗiɗo noneji ɗiɗi wonno ko ɓe ñawirta imma sharia ari taƴi ɓe taƴira ko sharia on taƴiri kon ma o arali hande kadi ɓe heɗo ɓe mahawo e ko ɓe heeɗi kon ɓe ñaawa e hoore noon ɓe holli en wondema konko ɓe yii naabe tu wona ko ɗum ko selli way si ɓe wi si ɓe taƴani goɗɗo ɓe jonnimo hara mo andi ko haqqe oya yo andu ɗo ɗum daginantamo ɗum ko huntere yiite so yiɗi o ƴettu so yiɗi o accu noon idan ko ɗum allah subahana taala woni yewtude en ɗo wondema nulaɗo sa sallam nde deftere ko tippure maɓɓe ko fiyo ɓe ñawirde ko allah holli ɓe kon imma ko o holli ɓe kon ka nder ayeje ga mubasharatan bin nas holliri ɓe konngol e taƴugol wallina ma ko o holliri ɓe kon faamu maɓɓe ngun e haqqille maɓɓe ɗen e yeru ƴeere ko allah subahana taala okkunoɓe kon ka faamugol e nder konnguɗi sifaɗi e hewre ɗum noon allah wi wala takun wota laato noon ko satti wo ko satti lil kha'inina wonande janfotoɓe ɓen khasiman ko a weñjowo ko a yeddodirteɗo yani ko a ƴettowo défense maɓɓe ko a wallitotoɗo ɓe ko a yeddodirteɗo fi maɓɓe hara hino daraniɓe ko satti o ko satti wota wonu on nulaɗo sa sallam yarli hari no wayi noon la on wi'uɗo walladi nafsu muhammadin biyadihi law sarakat fatimatu bintu muhammadin la qata'tu yadaha on ɗon o wa'ano noon naɗo makko no mi wondiri on mo wonki an woni e juuɗe mum si fatima ɓiɗɗo muhammad on ɗum ko kamɓe e jiyo maɓɓe on si o wujji mi taƴa mo jungo ngo ko ha ɗon nunɗal ko ha tawata koye ɓiɓɓe ma ɓen e nder suudu maɗa ndun sariyan ko rewi ɗon ko ɗon kono nulaɗo sa sallam haɗeteno hara ko enen wona e haɗede ɓe haɗeteno hara koye ɓe ɓeydu wattugol yila e wonɓe sera maɓɓe ɓen ta ɓen naduɓe e on ellamo ɓe wona e haɗede ɗon na hollugol wonde ɓe yani e makko koye ɓe wattu yila awta goɗɗo naduɓe e on ella sabu welugol mo ɗengal sabu moɓugol mo jama adda e hoore maɓɓe e watti ɗum noon enen kadi ko haɗugol ɗen tan yano e on ella ɗon ko satti o ko satti neɗɗo si woni o tooñi o janfike o bonni haysi ko ka keccima o iwi haysi hiɗon hawti muynande ha hakkunde moɗon ka hiɓɓi o ka hiɓɓi ko satti o ko satti ta wota darano e hoore tooñe darano mo e hoore yo jonnutu ko tooñi ko yo ɓooro tooñe ɗen ɗum ɗo woni yiɗugol mo ɗoni laaɓal ngol mo riiɗo o wi wastahfirillaha insino allah toro allah yo yafanoma bakkatuji ma e konngol karamo koɓe ngol ɓen woluɓe ngol konngol ɗon woɓɓe maɓɓe no wi'i e yeddodiral waɗuno en ara joni e muɗum e aya hikki ɗon on wi toñuɓɓen ɓe waɗi koforu ɓe ari ka nulaɗo sa sallam ɓe wi yo nulaɗo surru ade maɓɓe on to wirto ɓe wi nulaɗo himmiri waɗugol ɗum taɓangol konngol ko e faljere filliɓe riwayaji non goto e men gani wiyeteɗo moƴƴon e men enen ɓe jooɗiɓe ɗo waɗata ɗum ko nula sa sallam himmirta ɗum naɗo no feƴƴi ɗum no yawti ɗum no wonti dow ɗum ko min jantoringol ɗo ko ɓay en hawra e maggol ka defte sa yiingol windi toon bugol ngol ka maadi to feƴƴa wona muhammad noon sallllahu alayhi wa sallam nanunaɗo allah noon ko ɗum waɗi sabu bugal ngol ngol konngol karankoɓe go wi wastahfirillah ko insinano mofte maɗa ɗen insinano mofte maɗa ɗen no jeeya e ɓen mo ari kama ɓe si jama ari kama yeddodirɓe a ñaawi hakkunde maɓɓe toñi ɗo on tarnomo allah yo allah yaafomo tabanula ɗon yamira yo insinano en wastahfir li dambika walil muminina wal muminat la ɗon yamira ɗum ala kullin woɓɓe kadi no wi wondema nuraɗo ko kañum tigi yamira yo insina no hoore mum kono insina gongol
na insinagol fi hino bonni bonnere kaarire ko insinagol jantagol inde Allah ko goddo loppinirta hunduko mudum subhanallah astaghfirullah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah hara astaghfirullah na hida bonnere maada na dum fandida tubugo ko mujarrad insinagol mujarrad dhikr mujarrad mawningol Allah subhanahu wa ta'ala mujarrad kirritanagol mo wobbe wi ko dum do ko fanda ido konguɗi fof majji hiɗi selli nuraɗo sa sallam o wonano faggirtoɗo bakkatu goyete bakkatu kono ko o neɗɗanke kanko kadi sharia on kadi no fewtimo ono fewtiri en noon haray hay fi o ala bakkatuji ko enete yo insino yo tuubu kono insinoto sabu mawningol Allah sabu jantagol inde Allah o insinoto kadi o insinano mofte makko ren alayhi salatu wassalam nde yonterɗo fewtina nulaɗo sa sallam kono ko enen woni ko wona yamirede khitab on tani amre on ko lil ummati bi khitabi nabiyiha sallallahu alayhi wa sallam Allah no rerdinira en ɗum yani no yamira en ɗum yamirgol ɗum nulaɗo on sallallahu sallam si ɓurɗo moƴƴude on wiyama yo hulu Allah hono ko Allah wimono ya ayuha nabiyu taqillah o wiyama yo insino yo tuubu yo rutto e Allah wastaghfir li dambika o wiyama ɗo wastaghfirillah ɓurɗo moƴƴude on hara hedditiɓɓe mbawa ko honno kañum wata hay ɗum ɗum ko yownu jikku maɓɓe ko yownu none no ɓoɓe sifori nden yamirore ɗon si woni kadi ko haɗore ko wana noon ko yo en wonu ko enen ɓuuri woɗɗitagol ɗum hana noon ngolkol ngol ɗo ngol ko konngol dogaynongol e ɗengal nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe make hadith tuube insino ɗon rutto ɗon e Allah mimmiɗo insino e Allah e nder ñallal ngal nde laabi temedere e fille goo ɓe maki ɓuri laabi capanɗe jeɗɗi sahaba ɓen radiallahu anhum ɓe filli wonde ɓe limanayno nulaɗo e jonde wotere kaɓe joɗodi e maɓɓe astahfirullah ɓe wallina kolli ɓe lima ha timma laabi temedere nulaɗo wi a limanela nulaɗo no jajjantade tun sahaba ɓen ɓe ɗaɓɓitayno ɓe wallina kolli ɓe lima ha temedere ha fawa ɗum ko jikku maɓɓe ɗum ko aada maɓɓe ɗum gollitirgol nde yamirore ɗo idan haray ko enen ɓuri handude e ɗum ɗo sabu bonnereji men ɗin no ɗuuɗi hiɗi sukki sina en duumi e ɗum ɗo Allah yurmini en sabu ɗum ɗon o yaafi en hiso taylete makko ren yo Allah newinan en o jaɓana en o rerɗiniri en nde yamirore de o hollugol wondema perdi ala e mum sa waɗi tun a heɓay sa ɗaɓɓi tun a heɓay o wi inna allaha tabiti wondema Allah kana o laatike gafuran ko o yaafotoɗo rahiman ko o yurminayɗo jiyaɗo makko o yaafotoma bakkatu maɗa on sa insinike mo o yurmini kadi o watta ɗon o yurminire honnum renugol ma e yanugol e bakkatu on ɗon ma e bakkatuji goo o yurminire kadi angal wirtugol ma e aduna ɗo o yurminire angal wirtugol ma ñande dargal o yurminire muññoyagol ma toon naade aljanna hara o nangitiralima ɗum ɗo fof ko yurmeneji ko Allah subhanahu wa ta'ala o waɗanta neɗɗanke on si woni o insinike o tuubi o ruttike Allah subhanahu wa ta'ala ayo no tabinɗani Allah inde al-ghafur e inde ar-rahim wondude e tabinɗinangol Allah sifa ko ɗin ɗiɗi wondi kon e muɗum sifatul maghfira wa sifatu ar-rahma wala tujadil wota wenju wota yeddondire anil ladina e fi ɓen yahtanuna anfusahum ɓeyno tooña wonkiji muɗum haɗore nde waɗi gande o fillitike nde ɗo sabu tentingol nde ko wino ɗo wala takol lil kha'inina khasima ko ɗum woni fillitade ɗo o wi wala tujadil ta wenjudey tawɗi yeddondirteɗo yeddondiral defandugol yeddondiral wallitagol yeddondiral bambangol homɓe anil ladina ɓen yahtanuna ɓe hino tooña anfusahum wonkiji maɓɓe neɗɗo no tooña hoore mum na bal amaramo tooñata ko kala ko faggitiɗa e tooña ko hoorema sabu tallal lakke muɗum on conséquence ji muɗum ɗin joddi muɗum ndin woni aduna yankori woni lahara yankori fof koye hoore ma ɗartata Allah wi man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha
laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Kala golɗa e moƴƴere ko anji a sendata e goɗɗo. Kala kadi ko golluɗa e bone jandi fandi feeñi suuɗi koye hoore ma kadi artata. So woni ko goɗɗo kadi toñuɗa ka kene ko kanko toñuɗa kono ka haqiqa ko hoorema toñuɗa, toñede faggitiɗa ɗen koye hoore ma ɗe artata. ñande dargal ko e moƴƴi maɗa ɗin ittete o yoɓe nden ñande andotaje kana kanko wonnoɗa e toñude. Ko ɗum Allah wi wa sayalamu alladina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Toñoɓɓen ɓe ande ko yilande honde ɓe yilloto, ɓe ande honɗum wonata battane maɓɓe, honto wonata werde maɓɓe ñande dargal. Haray toñe e janfa a waɗata ɗum goɗɗo ko hoorema wonɗa e waɗude, sa faala ɗuɗɗin sa faala fanɗin. Allah wi noon on siforɗo noon on o tawonu bambanowo mo dey, tawonu yeddondirteɗo fi makko dey, haɓɓito yedde gonga kan, haɓɓito suuɗay ko haɓɓito suuɗay haqiqa on suuɗay ko feeñi kon, ɗum fijirtake. Fiyon num o wi inna allaha tabiti onde mano Allah la yuhibbu o yiɗa man kana on laatiɗo hawwanan ɗuɗuɗo tooñe, toñoɗo hawwanan ɗuɗɗo janfa, janfoɗo janfoto janfiro kala mo yiɗo janfoto o eɓɓa janfagol o tigi ko imma Allah laatinanamo ma ɗum salomo laatinande. Allah yo siforɗo noon, siforɗo wongol janfotoɗo athiman on siforɗo bakkon ɗingol, kanko ɓe tafsir ɓe wi ko woni hawwan ko ɗuɗuɗo janfagol, amma athim ko fandotoɗo bakkato, yani tewotoɗo pas waɗa ko okkata ɗum bakkato haysko nde wotere haray woni athim. Nafere kan si ɗuuɗi filli nike ɗon haray feƴƴigo jeel, haray woni coñci maɓor nike ɗon. Iran Allah wi o yiɗa on laatiɗo ko janfotoɗo ko bakkonɗinowo. Aya no tabbitnani Allah yiɗugol, Allah wi o yiɗa o siforɗo ni holli wondema himo yiɗi on mo siforani, himo yiɗi on siforɗo woɗɗitagol janfa on numɗowo. Wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitina, numɗe Allah no yiɗi numɗoɓe ɓen. Holli kadi wondema himo yiɗi woɗɗitotoɓe bakkatu ɓen tawoɓe tewota ko waɗa. Si woni le ɓe falji ɓe waɗi ɓe yawnora e tuubugol ɓe rutto. Inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin. Aya no tabbintinani Allah sifa yiɗugol, no tabbintinani mo kadi sifa añugol. O yiɗay o añay. Ɗi sifaji makko noon wona wano sifaji meɗen ɗin. Enen kadi en yiɗay en añay. Yiɗugol meɗen e añugol meɗen ɗum no waadi e yiɗugol Allah e añugol makko wano waaduɗen noon e Allah ka mbaadi. Zat Allah on no serti noon e zatiji meɗen ɗin, ko noon sifaji makko ɗin sertiri e sifaji meɗen ɗin. Sa faamingol konngol ɗo goɗɗo majjintama e ko dambugal wiyetengal asma wa sifat. Sa faamali ngol ɗo ko nde wodotare o warkima dande mo jogi ke, o waɗe hakkunde piiji ɗiɗi, yeddugol sifa on ma riwugol mana makko on, a woppataji ɗo ɗiɗi. Yeddamo few ma tabintinamo kono wayla mana on. Ɗiɗo ɗi non ko ɗiɗiɗi non ko masibo. ɓuro wiyete on no jasi ko on ɓuri haaɗude. madhab al-sunna al-jamaa ka sifaji Allah ko ya tabinti sifa on e hoore haqiqa makko on ko o firi kon, kono e hoore alhaali no hawrondirta noon e Allah subhanahu wa ta'ala. On alhaali ɗon andama. Allah yiɗay, o wi o yiɗay wi'a o yiɗay, o wi o añay wi'a o añay. Amma honno woni haqiqa yiɗugol mo e añugol mo ɗum ɗon anda. Wono wonir noon anda honno Allah wayi. Mo landikema honno Allah yiɗirta, wimo honno Allah wayi. O wiyete joni mi anda, wiyamo amin kadi mi anda. Ka anda ɗon no Allah wayi, ko noon woni mi anda no Allah wayi, mi anda no sifaji Allah ɗi wayi. Ko mo anduɗa no wayi wawata sifagol. Ko anda no wayi ɗa wawi sifade a wawata. Sa wi'ama ko ni wayi an kadi wi'a ko noon wayi, kono a wawata fiɓɓide ɗon. Cheikhul Islam bin Taymiyya ko on qayda ɗon o tappiri kala oñiɗo e asma sifat. O wi alqawlu fi sifati kalqawli fi dhat. Ma o wi alqawlu fi sifati far'un an alqawli fi dhat. Yani
no wiirte non ka sifaji ko non wiirte ka date hare mo be meden ko yetu famangol kongol do moƴƴa sabu no wodi buy oñoɓe sifaji Allah ɗin e me en enen julɓe ɓen tigi tata woɓɓe ɓen ko angal famago ko sabu longinede ɗum ɗon longinanoma ɗum ɗon ara ha ka firugol ɗo tun oña woɓɓe ɓen ko sabu faminede faamu bongu convaincama e muɗum woni defandowo ɗum ɗon tode aso so tawide ɓe Allah yiɗay ma Allah añay ɓe unsitoki san wigol ma anandini Allah e ko tagi kon wigol ma anandini Allah e ko tagi kon enen en yiɗe en añay an kadi wiyana Allah o yiɗay o añay wiyama hi Allah ko ɗum wi yuhibbu tawabina la yuhibbu man kana khawanan athima so natanima honno ɗum woniri ranɗamo kisa honno Allah wayi on feƴƴata ɗo ayan ɓeni o yastakhfuna hiɓe suuɗo min annasi yimɓe ɓen wala yastakhfuna kono ɓe suuɗota ko min Allahi Allah wa huwa ma'ahum sabu tawde kanko Allah himo wondi e maɓɓe o ma'iyya ɗo ngal wondigal ɗo ko ma'iyya amma en jantike ko wonande laawol wondema Allah subhanahu wa ta'ala on himo wondi e tagore makko nden ngal wondigal no senda pecce ɗiɗi woɓɓe wi pecce tati aranere nden ko wondigal moftungal tagore nden fop Allah no wondi e fof wondiri e fof honno gandal makko ngal kattane makko ɗen mbawdi makko ndin kala mo faala hendade o hendoto mo be himo andi ka woni himo jenti kone wolude himo andi alhaali muɗum moƴƴuɗo e bonɗo ɗum ɗo ko wondigal ni ko ngal wondigal ɗo woni ɗo o ma'ahum id yubayyituna ma la yarda min alqawl wondigal ɗimmal ngal ma'iyya ɗimmon ko ma'iyya khassa on ɗon ko fi gomɗinɓe ɓen ka renugolɓe ka hiwugolɓe ka fewnugolɓe ka moƴƴingol alhaali maɓɓe ɓeydituɓe ɗon ɓe wondigal tataɓal ko ɗon ɓe yaltintini salmu ka gomɗinɓe ɓen ɗon ɓurɓe moƴƴugol ɓen ɓurɓe towude gomnal ɓen ɓe ɓen ɗum kam no mari wondigal hertiningal ka teddinigol ɓe teddule goo wonon okkete ɓen karamat ji Allah subhanahu wa ta'ala o okki yoga e tagore makko Allah wi himo wondi e maɓɓe ɓen suuɗotoɓe yimɓe ɓen kono ɓe wawata suuɗade Allah honde sayi o wi o jantiɗo alhaali goto o wi id yubayyituna tuma nde hiɓe waalida tabit ko fewjugol fewjore haldugol jamfa e ka jemma ko ɗum wiyete tabit ko hunde feƴƴirde jemma ko fanda non ɗo id yubayyitun ko sanga nde hiɓe fewja pewjoje bonɗe jemma ɓe waaloda e ɗum ko ɗum tuma nde hiɓe waalida e fewjoje bonɗe ko ɗum woni ɗum Allah wi ma la yarda konko o yiɗa min alqawli immorde konngol id yubayyituna tuma nde hiɓe waalida ma la yarda konko kanko Allah o yiɗa min alqawli immorde e konngol e on sahi ɗon Allah hino wondi e maɓɓe himo humpiti fi maɓɓe ko sabu ɗum waɗi si ɓe wawatamo suuɗade kanko kono enen yimɓe ɓen ɓe suuɗo en ɓe halda ɗi yaadiji bonɗi ɓe wona ɗi konnguɗi bonɗi gol konngol ɗo kano tabintinani Allah yiɗugol jaɓugol hunde weltorande arrida Allah yo en tashkuru yardahu lakum so ni o en jarnimo o weltanto on ɗum o jaɓanayi on ɗum naɗo mayke hadith sallallahu alaihi wasallam inna allaha yakrahu lakum thalathan inna allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan Allah hino yiɗani on no weltorani on no jaɓani on tati no añani on tati nassuji ɗin holli on nde Allah o yiɗay o añay o weltoray e o saloto o ronka jaɓude ɗum ɗo fof ko sifaji makko kanko subhanahu wa ta'ala wa kana Allah on laatike bima ya'maluna wonande konko ɓe gollata muhitan ko o huɓindiɗo ɗum himo huɓindori ɗum andugol himo huɓindori ɗum rentugol ɓen hiɓe waɗa mo huɓindori ɗum nanugol konnguɗi maɓɓe ɗinde hiɓe wola himo huɓindori ɗum andugol ka ɓe woni ɗon
idan mo hubindori ɓe noneji ɗi fof simo faalaɓe kadi hendade himo hubindi ɓe o hendotoɓe ɗon kadi ɗe ayaje ɗo ɗe wonɗe jantade ɗo gila ka dars meɗen mo fuɗɗi ɗon sabu tippagol ɗe ko neɗɗo wujjuno jeeyaɗo e naafigi ɓen on ɗon andi naafigi ɓen fewno on sayi koye sahaba ɓe ɓe jeeyano ko jamaɗi ɗum woduno madina julɓe ɓen e alyahuda ɓen e nder julɓe ɓen hino ton fedde ɓen ɗon ko naafigiɓe ɓe feññin l'islam kono nder ga ko ɓe heferaɓe kono ɓe to ɓe feññini l'islam on ɓe juulide e nulaaɗo sa sallam ɓe yaha jihadi tuma tawi ɓe ronku feere no ɓe suuɗora no ɓe moltora ɓe adda e zakka on ɓe kamɓe jama on julɓe wondi hiɓe wi la ilaha illallah muhammadu rasulullah idan hiɓe wondi e nulaaɗo sa sallam tawi ma ɓe wiye ko ɓe sahabaɓe ɓe fof kamɓe hedditi ɓen kono ko haqiqa kamɓe wona ɓe julɓe nulaaɗo noon sa sallam no annduno fi maɓɓe no annduno kaari ɓeɗo ko naafigi ɓe naɓe julɓe few no rentino e maɓɓe kadi nulaaɗo no yewtuno kadi hudayfa ibnul yaman radiallahu anhu fi ɓen kaari ko naafiqijo kono ko gundo hakkude maɓɓe na yo feññi umar radiallahu anhu ɓe nulaaɗo feƴƴini o arano hudayfa ona hudayfa nulaaɗo jantinolan e naafigi ɓen o lantano ko koy ko hombo kanko fi hoore makko annimo o wiyam turkima ya yewtona nulaaɗo jantinolan e naafigi ɓen no fof ko hirangol hoore muɗum hulana hoore muɗum rerɗa wonogol neɗɗo laaɓuɗo sey omar sifa on neɗɗo ɗon woni no sikkiti hoore mum no hulita taw no jantano e naafigi ɓen haray neɗɗo dey no haani wattude la moƴƴa sabu omar ko wonnulaa sa sallam maaki so nangi laawol cheytan susata nangudengol laawol iblisa si omar nangi laawol cheytan susta nangudengol laawol ɗon ko on neɗɗo areno lamɗo hudayfa so tawi nulaaɗo jantinomo e naafigi ɓen neɗɗo no dowa hulande gomɗinal muɗum ngal no dowa hulande pewal muɗum ngal no dowa sikkitade hoore mum har na sikkitande waswasa noon na sikkitagol sikkitande waswasa ko jiiɓa mo diina kan kono no dowa aanugol ta taw e hewtaka haani hewtude ɗon so tawi a aani a renoto mo huli o rentoto watta yila kono so tawi an hiɗa jogii machallah an ko senduma e sahabaɓe wo ko ɓay an nange nelaɗo woni e wurude ɗo ko gotum mon frère a wattantayɗa haray ɗa hulana moƴƴa tako ala nawarana ni morte bonna dina maɗa kan idan ɓen ɗon naafigiɓe neɗɗo goto jeyanoɗo e maɓɓe wujji ko goɗɗo go jeeyi te ɗum ko ñamete on ñamete no wonduno e kaafa no wonduno e doloke hare ko wiyeteɗo dire doloke ɓorneteɗo fi hare fita conkewal tufo o tigi ɓe marno ɗin dolokaji ɓay wiyeti bimbi ɓen wujjaɓe ɓe wi a min wujjama ɓe ɗaɓɓiti ɓe yurniti e nder hoɗo gon ɓe lando ɓe tefi ha woɓɓe wi ɓe kaari en nde huɓɓuno yite hanki ɗum holli ɓen ɗon na andiranoɓe yaajede fewno say mo ala no yaajede neɓayno has yite huɓɓe ga makko ko tamaro e ndiyan e ɗiraɗan ɓe wuruno ko ɗum ɓurno wonde ñameteji maɓɓe ɗum ɗo fof na ko sagginante yite a jara e huɓɓe jonno ɓeeɗa ɓe andiraka yaajede yani heɓugol ko defete yiyama noon ɓe huɓɓi yite ɓeeɗa wi kaari e nde huɓɓi yite on say ɓe wujja ɓeere ka maɓɓe tawi wayi wasi henaniɓe ko kamɓe ɓe ari ɓe landi tun ɓe ñaapiti seytini ɓe wi wona kamɓe ɓe wi ko kaari en ƴetti ɓe wi ko kaarijo ƴetti ɓe tooñi ɗon goɗɗo goo e fillaye goo koye ansariyanke ɓen on o jeyano e fillaye goo koye alyahud o jeyano ɓe tooñi almum ɓe tooñi goɗɗo goo ɓe wi ko kaari ɓeeɗa holli ɗum immiyeke makko wolanimo fi ɗum o seytini o yehi o wullitoyi ka nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓeeɗa mo yani ɓe ade mum wujji on haqiqa tode kamɓe ɓe aditoye ɓe ka nulaaɗo ɓe wulliti ɓe nulaaɗo kaarijo ari de toñiri men toñiri suuɗa men ɗum huyka nulaaɗo noddimo felimo kanko wujja ɗon noddimo felimo
ɓe wiya toñƴiri ɓe nguy ka amara seede ɗum anini mo ha ɗum woni sabu Allah subhanahu wa ta'ala tippini ɗe ayeje ɗo feññingol haqiqa ɗum muradu ɗon ko ɓen ɗon noon ɓen haldunoɓe yawɓe ƴettoye ɗum ɓe haldi kadi ɓe toñu ɓeeɗa ko ɓen woni ɓen ɓe Allah no wiide ɗo yastakuna min annas hiɓe suuɗo yimɓe ɓen aya on noon naafi maɓɓe tun ko kamɓe e kala jikkiniɗo sifa o jikku maɓɓe ɗo ila qiyam saa Allah wiɓe ha antum haula'i hey mon onon ɗo jadaltum anhum hiɗon wenja e fi maɓɓe ɗum on neɗɗo mo marno nene gotoɓe ɗiɗo ɓen ko ɓe tatono wiyeteɗo Bishop wiyeteɗo Bushayr aw Bashir e wiyeteɗo Mubashir ɓe tato ɓe yaɗiɗo e kamɓe gorol ngol ton ɓe darani ade maɓɓe on ɓe waɗi ko foyi ɓe kannaɗo ɓe wulliti e Allah ko ɓen woni e wiide ɗo ɓe wi hino on onon ɗo Allah wi ha antum haulai e hino on onon ɗo jadaltum anhum on wengi e fi maɓɓe kamɓe kala daraninoɗo ɓe si haala waɗi yeddodirama jama on nani haala kan woɓɓe daranta joni ɓeeɗa woɓɓe darano ɓeeɗa a dara kaari noon na gonga noon hara o anda o tawaka o alano ɗum ala fus dalil wonde ara fi tun hiɓe weldi ma himo hiɓe mari jungo ka makko ton hiɓe waɗanimo sabu moƴƴum o daro o yedda fe o wiya na ɓen ɓen ɓe watta ɗum ta noon fi haqiqa hara ko kamɓe Allah wi on wengi fi maɓɓe yani on bambaniɓe ka gurdan aduna ɗo fil hayati dunia ka gurdan aduna faman yujadilu llaha ko hombo woni on wenjoyayɗo Allah anhum e fi maɓɓe fi bambangolɓe yawma alqiyamati ñande targal hombo e moom onon ɓen wenjuɓe ɗo fi maɓɓe ka aduna ɗo fi o daɗu fi taw wirto hombo e mo on daroyto yeeso Allah wenjoya ton wiya o wirtatake wiya o yoɓatake joddi makko ndin si Allah yafake mo wiya o naadoytake ka yiite hay e goto on ala o wi amman yakunu alayhim ka ko hombo woni on laatoytoɗo e hoore maɓɓe wakilan fawtotoɗo daranoytoɗo ɓe ronditoytoɗo fi maɓɓe ƴettana ɓe défense bambanoyowoɓe ñande dargal hombo wenjoyta fi toñuɗo yeeso Allah wiya Allah wona kanko waɗi maɗum si Allah waɗi joddi makko ni daro wiya ɗum wawa wonde on ino woodi on o ala ñande dargal ko nden ñande Allah subhanahu wa ta'ala o wi'ata limanil mulkul yawm tawa hay goto jabotako kanko Allah jaboto hoore makko walillahi alwahidul qahhar yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu arrahmanu wa qala sawaba ñande malaika ɓen immoyto wondude Jibril haray ɓe dari ɓe saffini ɓe jebbilani Allah subhanahu wa ta'ala hay e goto maɓɓe worata si wona on mo Allah newnani wolu o wola kadi tata ko konngol moƴƴo woni ko wolata daññanani goɗɗo darawtako wiya hi kono darale ɗum ala toon daññande mo be no anani hoore muɗum ko nafsi nafsi no mappandi wonki muɗum kin awa ɓayi hiɗa andi daññande ko non woniroyta toon rento ka aduna ɗo ta defu hoore ma probléme wallu toñu ɗo on ha o ɓoro toñe ɗen ta wallumo ha o rondo ɗen toñe hare a rondodi e makko ko ɗum woni ƴoyde ko wallugol mon o ɓortoɗa toñe ɗen siɗa wawi sa wata seldumo toñe makko ɗen o aya ɗo kala nanɗo o ɗo haray o luttira hay e hunde si wona o waɗa tun salare e yeddugol sina ɗum o jebbilanto gonga kan ko wiyete toñe kon kanko taw o pottito o salo kadi daranagol toña o Allah noon hande kadi ko nde tawno ko joni yurmede kamba ɗum ɗo ko kambani kamba on ari e konnguɗi ɗatuɗe ɗin wonduɗe yurmede ɗin ko ɗum hikkoto ɗon fiyo maqam wa'd e wa'id on fotondir so woni kambaji ɗin tun ari jokkodiri ɗum wawi wonde hay sabu neɗɗo wonde kono si wuli ŋaɗi koye hoyne kadi newen nden kadi wole fiyuru men nden jante Allah udditi dambugal yaltirgal e probléme o wi man ya'mal su'an kala wo on golluɗo bone aw yadlim nafsahu ma o toñi wonki makko kini e wino goɗɗo toñata goɗɗo kala ko faggitira ko anjeyi boni o moƴƴi o
kala on mo golli bone ma mo toñi hoore mum ɗiɗo ɗiɗi ko gotum kala bone mo golluɗa ko hoore maɗa toñuɗa kala ko toñirɗa hoore ma koko boni waɗɗa kono haala arabu kan ko haala yaajuka eɓe mari yiltidirgol konguɗi wola konguɗi ɗiɗi tati e nder yewtere wotere hara ko hunde wotere ɓe faandi kono ɓe faandora addugol ɗin konguɗi ɗi tati artirgol haqqille maɗa ɗen e ko wona yewtede kon fi sa nangaliɗa nangayɗa sa wopi ɗon awa nangoyayɗa ɗo wiyete tafannun fil kalam yiltidirgol konguɗi ɗengal maɓɓe gan ko ɗengal ɗartingal ɗengal wongal haala moƴƴa ɗengal arabu alquran noon koye ɗengal arabu ngal tippi ko ɗum si asalibji iɓe yewtirta ɗin ko ɗum woni kadal alquran idan allah wi kala on golluɗo bone ma toñi hoore mum none bone on wo allah wi ali ɗo janoma tosoko toñe ɗen kadi o wi ali janema tosoko holli on ɗema ko mutlaq ƴettude sirkangol allah ko ɗon ɓuri mawnude bakkatu ala sengude wonɗo ha e bakkatuji hettiɗin fop ha e ɓuro won fanɗude an ka gite ma o finnata on oɗo ko bakkatu tosoko ni ɗi fof e majji heɗi naati nder ton kala ko bonnuɗa kala ko toñirɗa wonki maɗa thumma refti yastahfirillaha o insini allah o tuubi o tori allah yo yaafomo yajidillaha o tawa allah ghafuran ko o yaafotoɗo rahiman ko o yurmeteɗo eppa allah no moƴƴine wa allah ala kala mo nangiriraɗo sabu lette mum haray ko ɗum noon taw ko o toñiɗo hoore makko sabu ko welsidare defi mo ɗum si woni a bonni tun a tooñi a tuubi a insinike a falji tun a tuubi a duumike tuubugol a laɓɓinani allah konkonɗa e tuubude a tawa e allah hara e hunde ala bakkat ko allah nangira e man allah ko kanko woni sifade ɗum hoore makko o wi ko ni tawratamo yajidillaha o tawa e allah gafuran ko yafotoɗo rahiman ko yurmeteɗo wono allah wi noon wa inni la gaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada o wi nokku illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat wa kana allahu ghafuran rahima o wi nokku go qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a allah ko yafotoɗo bakkatuji ɗin fof ɗon kadi fof no naati ɗon ayaje ɗe no ɗuuɗi e fii ɗum ɗum ɗo noon woni a insini fewndo ka bonnuɗa ɗo woni a accu ñalliti ñallal woni ko ɓaawo lewru woni ko ɓaawo duuɓi sappo woni ko ñande wiyata e maya bal hayso ko ñande mawiɗa nden yo taw tun ko atti ɗeɗɗere mayde nden hendade ma ko gila kan ɗo hendima woni hay tuuboyon an a sokanama ngaɗo maki inna allaha yaqbalu tawbata al abdi ma lam yugargir allah jaɓay tuububu ye jiya ɗon fodde o hirali yani hara harannaki fi mayde nden fannin ɗum ɗon hendaki mo so wi allah mi torkema yaafolan allah yaafotomo haray noon neɗɗo yo eto o ekkito alfaaji istigfar nuraɗo ɗi sa sallam nuraɗo tuubirayno ɗin sabu ɗin hiɗi mofti kala ko woni no jeeya e ɗin sayidul istigfar allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wo konngol ɗon laaɗo maki mo wolingol bimbi hara himo yanana ko woni e maggol kon ko ɗum no hani ya andu ko ngol firi tawata hiɗa fiɓi ko woni nder ɗon kon a sikkitaki few ɓe maki si o maayi haray ko aaden aljanna maayi so wolringo kadi kikiɗe o maayi e nder jemma o waaden aljanna woni ko maayi no jeeya ɗin ko nguɗi aboubacre radiallahu anhu wino nulaaɗo tindi nan komi torro allah ka julde an laaɗo maki wi'u اللهم اغفر لي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم نارو تندي مغول كون غولدو هانا مبيو إتو تهبو سجود جديد سينا يندر وننن أو لو دوانو سابق بفلي نلادو نو جنغينو كسجود مودو اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله
awwalahu wa akhirah alaniyatahu wa sirrah. O du'a ɗo nabi sallam no jangayno oɗo ka sujudu maɓɓe. E ko wonaɗi ɗo konguɗi joluɗi e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam no ɓe insino rayno woni wol astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh. Naɗo maki mo wolingol konngol o yafante bakkatuji makko haysko doguɗo ka jihadi wa in farra min azahf. E ko wona noon iɗiɗo e konguɗi joluɗi e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam oti koye woɗɗito tun konguɗi sincaɗi bakari nga dina, konguɗi bidayankeɓe ɓen ɗiɓe sinkini ɓe ɓeyditi sunna on no yona en ket hay o fof makko en watamo gollede. jonno eto yerku gollata ko tawa ko nder ton woni, ko nder ton ɗum tumbi. si turnoyama ha tawa hiɗa nder ton hare a hisi amali. idan Allah wimo siforini tawɗo si faggitike tum bone, golli bone, toñi hoore mum e o insinoto. Allah wi sa waɗi ɗum a tawa mo kanko Allah ko yafotoɗo, ko o yurmeteɗo, ko o yurminayɗoma. wa man yaksib kala o on faggitiɗo ithman bakkat fa innama haray tabitino ko woni yaksibuhu o woni faggitade on ala nafsihi koye hoore wonki makko kin. wa kana Allahu Allah laatike aliman ko anduɗo, hakiman ko ñeñuɗo. kala faggitiɗo bone taw sikku dey ko e hoore goɗɗo on mo faggitade, hay bakkuɗamo e goɗɗo, hay ɗum tabiti ka aduna ɗo, hay on waɗa condamnation. haray bone mo bakkuɗa mo faggitiɗa ha gaynɗa bakkugol ma e makko e kala ko o naɓi e nder ɗum ɗon ya andu fof ko hoore ma wonɗa e moɓan fof a hetto e ñande ɗangal. ɗum ɗo ko fewtina ɗum ɓen wujjunoɓe konko wujjano ɗon ha gayni ƴetti ɗum bugiti e moɓe toñiri on. Allah wi yoɓe andu koye hoore maɓɓe ɗum waali, hay goto rondanta ko goɗɗo bone ka Allah watti ɗon waman yaksib ithman waman yaksib khati'atan kala o on faggitiɗo bonnere. khati'atan na faljere ko bonnere, yani bonnere ko tewagol waɗa, faljere ko waɗugol bone hara tewaki. aw ithman ma bakkatu, ɗiɗo ɗiɗi kadi ko hunde wotere, ko waɗugol ma bonnere okkete bakkatu. sa yi a heɓi bakkatu ko ɓay a faggitike bonnere. summa refti yarmi bihi o bugi ɗum, o itti ɗum e makko o bugi ɗum to bari an o woni ɓoriɗo ɗum, yani o yedda few wiyana kanko hay so toñirali goɗɗo o yeddi few hande kadi o itti do e makko kanko faqad ihtamala hare gomɗi o rondike o fawtike buhtanan fenade wa ithman e bakkatu mubinan feñuɗo. bone mo waɗi on ko bakkatu fenade o feni nden kadi o buggitori ɗum o ɓorori ɗum, ɗum ɗum kadi ko bakkatu goo. hara ɗe ayaje ɗo ɗiɗi ɗeɗo ko fewtinaɗe ɓen faggitinoɓe on bone ɗon, kono noon ñawore ko woni majje ko wona fi maɓɓe kamɓe tum dey ko fi kala faggitiɗo sifa ɗen golle ɗon. ko ɗum si Allah hombiri aya arano o wi ko o anduɗo, ko o ñeñuɗo, himo andi ko hombo waɗi hon ɗum. qirrito sa faala, sa fawata qirrito Allah no andi. ñande dargal Allah tode na he gandal makko ngal o hennorayma, ko an tigi qirranto hoorema, junngol ngon woolay ko ƴettuno kon, koyngal ngal woolay ka yahunoɗon, ɗeya tere woola, ɗeya tere seedito, hay ngi guri ma ngi seeditoyto, guri neɗɗanke on ngi seeditoyto ñande dargal e hoore makko. idan hay neɗɗon koye wattu ila moƴƴa o andita ko faggitoto kon koye hoore makko ɗum yahantamo ɓurure, goɗɗo goo rondantako mo ɗum, hay o e rondi ɗum goɗɗo tabiti ka aduna ɗo ka Allah o rondanotako ma. Allah wi wala taziru wasiratu wisra ukhra, hay goto rondatako dongal goɗɗo goo. wa in tadu musqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay walaw kana dha qurba, hay siko ɓattiɗoma enɗam ma hiɓɓuɗo e maɗa nodduɗa e wallitoma, ñande dargal amara on goɗɗo rondanotako ma bakkatu. no ñande ko ƴantoɓe ma tum wodi, ƴantoɓe ma tum, ɓiɓɓe ma e ɓenguli ma e enɗam mo be ko ƴantugol ma eɓe huwodiraynoɗa, ɓe weldunoɗa, ko rentiɗa e ɓe wa fanɗin ɓeɓe mi janti ɗo, ɓiɓɓe sonnaɓe enɗan e weldiɓɓe, ko rentiɗa e ɓe wa fanɗin.
eto ko ɓe duwa e hoore ma ko fof jonnitaɓe ɓoroɗa fof ko aduna ɗo so ñandal ngal ɓe ɗaɓɓitoyte ɓe wañi ɓe samme fiyo ɓe hettu ɗum daññande mo ɓe haray no rereɗi heɓugol bakkat e baraji ɓurkuni fannude sabu hara himo ɗaɓɓa tun ko naadamo aljanna mo ɗaɓɓita tun jogaynoɗo fople mo ɓe hettoyay idan haray ta sikku ka faggitike ɗo fi a mornike ɗo a waɗi ɗo yorere hunduko ha a ɓowrike ɗo daɗi sikka a daɗi a daɗali a daɗi woni jom haqqe o hetti haqqe mum on so hetti noon ɗo biidnillahi haray a daɗoyi hetti ɗum noon hetto ɗo ɓurma moƴƴande taw ñande dargal koye baraji ma ɗi rewoyte on o ƴette o jonne haray no hula taw wono perduɗo yawɗo fayit no laaɗo sa sallam ñande go ɓe landi no sahaba ɓen ɓe maki ɗon andi ko hombo woni perduɗo on e mofte anden sahaba ɓe wi no laaɗo kommo ala hay hunde ala jawdi ala hay hunde dunki torkum laaɗo maki ko woni perduɗo on e mofte anden bon ara yo ñande dargal no juuli ko ɗuuɗi no hoori ko ɗuuɗi no itti zakka no waɗi hajju no jangi alquran no waɗi moƴƴereji noneji ɗi fof kono ara emo yiwuno oɗa mo ɓiluno oɗa mo piino oɗa mo ñamuno jawdi oɗa ƴette ka moƴƴi makko ɓeɗo yoɓe haasil e moƴƴi makko ɗi lanni ko duwaɓe kon timmali malakaɓe wi allah haray ɗum ɗo lanni honno gerdete allah wiya ƴette e boneji ɓeɗe aɗi ronɗonmo zina ko ɓe faggitino rondeɗa ko ɓe wujjuno rondeɗa shirk billah ko ɓe wanno rondeɗa e ɗum ha timma tis allah toñata ha e goto allah wi la zulma al yawm al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawm nden ñalande kala wonki yoɓoyte ko faggiti ko allah wi toña o ala hay neɗɗanke yo rento e nden ñalade wala allah wi noon wattaqu yawman turjauna fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna hule ñalande nde rumteteɗo e muɗum ko allah ɗum ko ñalande dargal wonki wo wonki yoɓe ha timma ko faggiti kon bone on fof hetta moƴƴi o fof kadi hetta allah wi haraɓe toñoytaki neɗɗo yo rento ene ñalande ɗon rentagol e nden ko etagol laaɓa e dolle muɗum laaɓa e bakkatuji muɗum fof haqqe jaman fof ko aduna ɗo tawoya allah harasi hino heddi hakkude mum koko bonnoɗa hakkude ma e makko ko raɓɓiɗinnoɗa e dewe e ko nanditata e muɗum allah subahana taala on ko o yaforayɗoma sabu moƴƴi ma sabu insinanɗe ma sabu insinanagol ma musidɓe maɗa ɓe mayinoɗa accuɗa sabu tefore annabaɓe tefore yimɓe moƴƴuɓe ɗo ɗuuri ko allah subahana taala on yurmiroyte neɗɗanke o ñande dal ngal sabu gomdal makko ngal o yafomo kono ɗum ko woni hakkude mo onon kon ɗiɗo amma hakkude ma e tagore allah nden fof ko ittete ɗum ha timma tis hay hunde mankinoytaki walawla fadlullahi alayka si wona sabu ɓural allah ngal e hoore maɗa annulaɗo sallallahu alih wa sallam wa rahmatuhu e yurmede makko nden so wonano sabu ɗiɗo ɗiɗi la hammat ta'ifatum minhum himmirayno fedde goo e maɓɓe an yudilluka nde ɓe majjinte nde ɓe oñete nde ɓe falginayma ɓe faggito bone ɓe haɓɓito on bone a daroday e maɓɓe yowon ɗum e hoore goɗɗo goo ɓe liɓa ɗum e hoore goɗɗo ɓe waɗa welere ɗengal e wawere haala ha wallitoɗa ɓe ƴetton ɗum defon e hoore goɗɗo goo kono ɓay allah hino no waɗanma ɓural no hokkuma ɓural no waɗi yurmede muɗum nden e maɗa himo reenuma annulaɗo himo hiwuma ettiɗuma majjingol wo wahyu no arde feññina non sa sallam ko masum annaba ɓe fof ɓe mari isma ɓe oñatako ɓe majjata ɓe toñata hay si hiɓe faljereji e ko neɗɗanke faljata ko sabu neɗɗanka ko ngun wona ko ɓe watta ijtihade muɗum wona non sa sallam ko jaɓuno kon feere aboubacre e nanga ɓe badr oy aboubacre wita en waruɓe ittinen ɓe ɗum ɗo e ɗum ɗa haren warali ɓe non sa sallam ƴetti ɗum ɗon alquran ari holli wonde makko na feere moƴƴere nden noon sifa ɗen faljereji ɗon hiɓe waɗa ɗum ɗon ko neɗɗanka kono kono ko yowdiri kon e sharia on ko yowdiri kon e ñawore nden allah subahana taala no hiwi ɓe no reeni ɓe goɗɗo falgintaɓe cheytane falgintaɓe o wi ma yudilluna ɓe noon ɓe majjinta illa anfusahum si wona wonkiji maɓɓe ɗin koni kala ko waɗɗa siko tooñe ko hoore ma siko janfa ko hoore ma siko majjingol goɗɗo e ɓuuɗa fof koye hoore maɗa artata inan ko ɓe eɓɓata ko majjingol nuraɗo sa sallam koye hoore maɓɓe ɗum artata sabu alquran aray feññina alhaali maɓɓe wirta ɓe si woni noon ko ɓe moƴƴanaɓe ɓe tuuba ɓe rutto kono so tawi na ɗum ɓe feŋo e ɗum ɗon ɓe lutta e nden majjat ɗon ha ɓe tawdo e allah e ɗum ɗon ko toon no woni majjere nden tigi tigi mo majjoyi toon laawol aljannagol tawi ko laawol hedditingol ngol o mari ɗum ko laawol yitengol kon ɗo woni majjuɗo on tigi tigi yo allah dan ɓen o wi ma yadurrunaka ɓe lorrirtama min shay'in hay e hunde
ɗum ɗo ko jonnugol naɗo garanti tan naɗo huulu hay e goto taw ɗeñƴo taw anu ko goɗɗo mofo ma fannoto fus ko ɓe watama lorride ala bal hay enen mofta ɗen allah wi lan yadurrukum illa ala ɓe lorri taw si wona tampere o to so koyni amma lorra haqiqa warugol ɗum lannafi mum ɓe wawata kefeero wawata ɗum allah jonta oɗen doole dare ɗo hakkude ɗe leyɗe tiɗi kawtalje to Israël e Palestine ɓe ala façon joga ko jogaki ɓe hay hunde jogaki sina finkaji simple woɓɓe maɓɓe ko kaaƴe jogui kono ha joni no piirete ɗon ɓeya ɗo no heeƴi ka cuuɗi muɗum no jebbe ɗon bimɓe kikiɗe allah jonnata kefeero doole e hoore juɗɗo ko wiyete doole haqiqa tan mo jardi bora noon julɗo on wawi ngol mo oya e nder saayi kono aqiba on battane on ko l'islam on e yimɓe muɗum ɓe jeeyi bi idnillahi taala allah wi wal aqibatu lil muttaqin o wi wa anzala llahu allah on tippini alayka e hoore maɗa alkitaba deftere nden wal hikmata kañum e sunna on wa allamaka o andinima o jannima ma lam takun ta'lam konko alata noki hiɗa andi ɗum ko o alquran e o sunna o sharia naɗo ari anda ɗum allah wi ma kunta tadri mal kitabu wala al imanu alata noki hiɗa andi won ɗum woni alquran kon ɗum woni gomɗinal kono allah ko moƴƴere makko nden o okkirma ɗum o wi nokkugo wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab walakin rahmatan min rabbik a jortano ke hari habbaki naɗo aɗo waɗede nulaɗo haɗo habbaki moni annabajo tan ƴiyanoki ɗum o mijoto naw ko fi ɗum kono yurmede allah nan e ɓural makko ngal o ƴetti ɗum o waɗe nulaɗo sa sallam o andinimo e nder ɗum ko andano o alquran e o sunna e o sharia o wi wa kana fadlullahi laatike ɓural allah ngal alayka e hoore maɗa adiman ko mawnu ɗum ɓural allah ngal no mawni hoore nulaɗo sa sallam hino e ɗum waɗugol mo annabajo waɗa mo nulaɗo hawtodirana mo ɗiɗiɗi ko rasulu ko o nabi waɗa mo hombiraɗo annaba ɓen annabajo arata ɓawo makko sharia makko kanko heddoto ila qiyami saa mo rewa e allah ko wiyete dewal ko on ɗon mo jokki goɗɗungo ko wona on ɗon harayna dewal o ne waɗude isa alayhisalam o artoyay allah tippinoyaymo kawor leydi ɗo kono na o annabajo artata annabako makko ngon taƴino lanni o artay ko iwtirɗo ɓawo nulaɗo sa sallam yani na arɗo annabajo wonduɗo e sharia heso mi fandi na ɗum o ardataymo ko arowo ñawira sharia l'islam on wono sahabaɓe nulaɗo ɓe warino wono ene wonɗen e warude noon sharia l'islam o sharia nulaɗo sa sallam woni ko jokkata ɗo jeeya e ɓuure nulaɗo sa sallam ɗe nulaɗo ɗe allah okkimo waɗugol mo nulaɗo e hoore tagore nden fof yimɓe jinna annabaɓe hettiɓe mo ɓe koye leñol muɗum ngol yimɓe muɗum ɓen tunnuleten o amma nulaɗo sa sallam ko e danejo e ɓalejo e boɗejo e fof ko o nulaɗo e muɗum dimo e jiyaɗo fou nulaɗo sa sallam ko nulaɗo e muɗum yimɓe ɓen e jinnaji ɗin ɓuure ɗe nulaɗo sa sallam okkaɗen no ɗuuɗi ko ɗum allah wi wa kana fadlullahi laatike ɓural allah ngal alayka e hoore maɗa adima ko ngal mawno ngal en toro allah subahanahu wa taala yo famin en ko jangeten kon o ɗewnen en gollitirgol en toromo yo waɗu en ɓe nafitoroɓe ɓural nulaɗo ngal sallah sallam ka aduna ɗo o koye ngal ñande dargal saw ɓural ɓurgal mawnude ngal ko tefinigol mo yo allah okko en tefore nulaɗo sallah sallam yo allah waɗoy en tekodo yowo e maɓɓe hoyde e maɓɓe kal jannaji ɓurɗi towɗi allahumma amin inna menen anzalna min tippini ilayka e maɗa alkitaba deftere nen bilhaqqi e hoore gonga li tahkuma fiya ñawir bayna annasi hakkude yimɓe ɓen bima araka llahu konko allah holluma wala takun wota noon alato lil kha'inina wonande janfotoɓen khasiman ko a weñjowo ko a bambanowo wastagfirillaha insino allah inna allaha tabitino kanko allah kana o latike ghafuran ko o yafotoɗo rahiman ko o yurmeteɗo wala tujadil wota a weñje bammangol an alladina ɓen yahtanuna ɓe hino janfo anfusahum wonkiji muɗum inna allaha tabitino allah la yuhibbu o yiɗa man kana on laatiɗo khawwanan ko o janfotoɗo athiman ko o bakkondinowo yastakhfuna min annasi hiɓe suuɗo yimɓe ɓen wala yastakhfuna kono ɓe suuɗotako min allahi allah wa huwa ma'ahum de tawde kanko himo wondi e maɓɓe id yubayyituna tuma nde hiɓe waalida hiɓe fewja jemma ma la yarda konko o yiɗa min alqawli immorde konngol wa kana allahu on laatike bima yamaluna wonande konko ɓe gollata
muhitan ko huɓiniɗo ha antum ehino on haulai onon ɗo jadaltum on wengi anhum fi maɓɓe fi lhayati dunia ka gonɗan aduna faman yujadilu llaha anhum ko hombo wenjoyta allah e fi maɓɓe yawma alqiyamati ñalande dargal amman yakunu alayhim ka ko hombo woni on wonowo e hoore maɓɓe wakilan bambanowo fawtotoɗo waman yamal kala wo on golluɗo su'an bone aw yadlim nafsahu ma o toñi wonki makko summa refti yastahfirillaha o insini allah yajidillaha o tawa allah ghafuran ko yafotoɗo rahiman ko yurmeteɗo waman yaksib ithman kala wo on faggitiɗo bakkatu fa innama yaksibuhu haray tabitino ko woni e faggitade mo ala nafsihi koye hoore wonki makko kin wa kana allah on laatike aliman ko gando hakiman ko ñeñuɗo waman yaksib khati'atan kala wo on faggitiɗo bone aw ithman ma bakkatu thumma refti yarmi bihi o bugiti ɗum bari an o ɓoori ɗum faqad ihtamala hay gomɗi o fawtike o ronditike buhtanan fenade wa ithman e bakkatu mubinan feeñuɗo ɓanguɗo walawla fadlullahi alayka si wonano sabu ɓural allah ngal e hoorema wa rahmatuhu e yurmede makko nden la hammat ta'ifatum minhum himmirayno fedde goo e maɓɓe an yudilluka nde ɓe majjinte wama yudilluna ɓe majjintano illa anfusahum si wona wonkiji maɓɓe ɗin wama yadurrunaka min shay ɓe lorritama hay e hunde wa anzala allahu alayka alkitaba allah on tippini e hoore maɗa deftere nden walhikmata e sunna on wa allamaka o andinima ma lam takun ta'lam konko ala tanuki hiɗa andi wa kana fadlullahi laatike ɓural allah ngal alayka e hoore maɗa adiman ko mawno ngal wallahu a'lam wa sallallahu nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin